Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda igisirikare cyaragishubije mu gihugu cya Uganda umusirikare cyavugaga ko cyafatiye ku butaka bw'u Rwanda hafi y'umupaka wa Cyanika. Amakuru ya nyuma dufite nuko umusirikare yaraye arekuwe igisirikare cy'u Rwanda kikamushikiriza abashinzwe umutekano ba Uganda aho ku mupaka wa Cyanika na ku ruhande rwa Uganda naho hitwa Cyanika ariko ni muri district ya Gisoro. Turahamagara mugenzi wacu Ignatius Bahizi Kampala. Mu Rwanda bamwe mu batuye umurenge wa Gacaca mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko bamaze imyaka nta mazi meza bagira ko batanazi abayobozi babo. Sinabaho sindanywa amazi meza yo kuri robine tunywa amazi y'ikiyaga amazi y'ikidendezi. Ivomo ryubatswe mu mwaka wa 2012 cyo gihe twavomye nk'amezi nk'atatu ubundi twongera kubona amazi. Baje mu baturage bari nta bazi meya Meya namuzi pesa sana ntabwo nakubwira n'isura ya meya. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gacaca muri Tanzania abakobwa b'abarundikazi b'abangavu bari munsi y'imyaka 17 bahungiye mu nkambi ya Nyarugushu baravuga ko bahatirwa n'ababyeyi babo gushaka abagabo bakiri bato. Bene baba bigombera amafaranga bakahiba amashure bene bakabigombera amahera nyene bakaca barongorwa ku ngufu ko nyine maze kugenda urumva umukobwa ko abatavyazi urumva akabarongoye ku ngufu ya nyina wiwe nawe atagomba atagomba guheba ishure. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Mwiriwe Veniste ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta ya Zimbabwe guhera kuri uyu wa mbere irasubizaho amategeko yaguma mu rugo kugira ihagarike ibitigiri by'abandura COVID-19 byongeye kwiyongera muri ico gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika. Icegera ca Perezida Constantino Chiwenga yavuze ko mu minsi indwi iheze abantu bashasha 596 banduye hamwe na 26 uwo mugera wahitanye ugeranije no mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze nk'aya matariki aho handuye abantu 132 bapfuye. Constantino Chiwenga yavuze ko amakoraniro yose ahagaritswe kuva kuri uyu munsi wa mbere kiretse abafuba babo aho abantu batarenga 30 aribo bemerewe kuba mu maziko. Abasirikare babiri ba Mali barishwe mu mutego batezwe n'abakekwa kuba abajihadiste abandi 8 bo mu nteko za ONU barakomeretswa n'igisasu giturika cyatezwe mu kuzimu. Ni mu makuru ava mu gisirikare ca Mali hamwe no muri ONU yatangajwe ejo ku munsi w'Imana. Ejo ku w'Imana abasirikare b'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali nabo bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara hafi y'igisagara ca Douentza hagati muri Mali nk'uko abategetsi babivuga. Bavuga ko 5 muri 8 muri abo basirikare batezwe uwo mutego bakomeretse bikomeye. Washington ijwi rya Amerika. Muyavuga mu makungu muri Israeli Naftali Bennett niwe yatowe kuba umushikiranganje wa mbere wa Israeli asubiriye Benjamin Netanyahu yaramaze imyaka 12 arongoye iyo leta y'abayahudi. Ni mu matora mu nama nshingamateka yabaye ejo ku munsi w'Imana. Naftali Bennett agiye kuba umushikiranganje wa mbere mu kiringo c'imyaka 2 aho azosabikanya ubutegetsi n'indi migambwe ya politike 8 yagiye hamwe kugira irangize intwaro ya Netanyahu. Ku mugabane wa Buraya, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yatangaje ko inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango G7 yabayemwo ugukorera hamwe gutangaje kandi kwatanze umwimbu mwiza. Yavuze ko ibyo bihugu bitunze kuruta ibindi ku isi byateye intambuko mu rugamba rwo kurwanya umugera wa COVID-19, ugusubira kunagura ubutunzi bw'isi no kudoma urutoki ku gihugu cy'Ubushinwa ku nyifato yaco itabereye. Abo bategetsi batangaje ko bazofashisha isi
incanco zingana umuriyaridi harimwo icya kabiri cyazo zizotangwa na leta z'ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko incanco zikenewe ari miliyaridi 11. Perezida Biden ejo ku muhingamo niho yashika i Buruseli mu Bubiligi kwitabira inama ihuza ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kurwaniriza umwansi hamwe OTAN, hamwe n'inama izomuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Buraya. Imbere y'umubonano uhanzwe amaso na benshi uzomuhuza na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi wa gatatu i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwise. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio @akadomo.com, naho ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda igisirikare cyari gishubije mu gihugu cya Uganda. Umusirikare cyavugaga ko cyafatiye ku butaka bw'u Rwanda hafi y'umupaka wa Cyanika kuwa gatandatu ku gicamunsi. Yashyikirijwe abashinzwe umutekano mu karere ka Gisoro. Ifatwa ry'uwo musirikare ryari ryateje impagarara. Mbere yo gutangira amakuru nahamagaye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala Ignatius Bahizi mbanza kumubaza amakuru ya nyuma ahari kwirekurwa ry'uwo musirikare. Amakuru ya nyuma dufite nuko umusirikare yaraye arekuwe n'igisirikare cy'u Rwanda kikamushikiriza abashinzwe umutekano ba Uganda aho ku mupaka wa Cyanika. Na ku ruhande rwa Uganda naho hitwa Cyanika ariko ni muri district ya Gisoro. Ubwo rero umusirikare nk'uko wavuze akaba yarafashwe ejo bundi kuwa gatandatu ukurikije igisirikare cy'u Rwanda ngo yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma babona kumufata. Ariko kandi ukurikije uruhande rwa Uganda ruvuga ko uyu musirikare yafatiwe ku butaka bwa Uganda. Ariko nk'uko bizi imipaka yacu yo muri Afrika hariya nta rukuta rutandukanye ibihugu ni imirongo iri mu mitwe y'abantu ngo igihugu kikiyaha n'ikindi kikiyaha. Ubwo rero birumvikana ko hari igihe umuntu yakwibesha agambutse ikirenge ku butaka bw'ikindi gihugu atanabigendereye. Ariko kuri icyo kibazo impande zombi ntabwo zemeranya neza aho umuntu yafatiwe. Uruhande rumwe ruvuga ko yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda n'Abaganda bakavuga ko yafatiwe ku butaka bwa Uganda. Ku buryo ifatwa ry'uwo musirikare ryari ryateje impagarara kuwa gatandatu inkuru imaze kumenyekana. Ego nibyo byateje impagarara kugeza n'ejo ku Cyumweru aho yaje kurekurirwa, cyane cyane kuko yari amaze amasaha arenga kuri 24 afashwe, kandi ari nta makuru asohoka ahari hasize igihe nyine hari impagarara ku mupaka kubera ubutumvikana buri hagati y'ibihugu byombi. Ndetse nibutsa mu mwaka ushize Uganda yatanze agasopo igihugu cy'u Rwanda ko cyahagarika ibikorwa byo kwica abanya-Uganda bo bica bavuga ko barimo kwambutsa amagendo. Bivuga ko Uganda itanejejwe n'ukuntu wakwica umuntu ngo kubera arimo kwambutsa amagendo y'ibicuruzi bikirikanye nk'ibishimbo, inzoga. Ubwo umuntu udafite intwaro ugahita umurasa, kuko hapfiriye kuri uyu mupaka hapfiriye Abaganda barenga kuri 6 bicwa n'igisirikare cy'u Rwanda babashinja kwambutsa amagendo. Ubwo rero Uganda yavuze ko atari impamvu yatuma murasa umuntu, kandi hari andi mategeko mushobora gucamo gufata umuntu ukora ubucuruzi butemewe n'amategeko mukabwisha mu bundi buryo bw'amategeko. Ubwo rero byatumye ku ruhande rwa Uganda nabo bongera bakazi by'umutekano ku ruhande rwabo, ku buryo ndetse na nyuma y'ifatwa ry'uwo musirikare Uganda yongeye abashinzwe umutekano benshi kuri umupaka kugira ngo hate kugira ikindi kiba, kuko hari izo mpagarara hagati y'ibihugu byombi zisa nkaho zari hafi gutera intambara, ku buryo bamwe bakekaga ko hari ikintu haramutse habaye nk'ikintu cy'imbarutso cyatera iyo intambara yakwaduka. Kandi ifatwa ry'umusirikare akaba byarebekaga ko yashoboraga kuba nk'imbarutso kugira ngo ibihugu byombi bije ku rugamba birwane. Ariko kuba yaragaruwe nimugoroba bwije Uganda itarafata umwanzuro ukomeye, ndumva ubu ngubu ibintu byasubiye mu buryo.
ariko biragaragara nk'uko avugaga ko atari ubwa mbere umusirikare w'u Rwanda yambuka aza muri Uganda cyangwa se umunya-Uganda yambuka ajya mu Rwanda. Nibyo koko ntabwo ari ubwa mbere, kuko ahubwo cyane cyane abasirikare b'u Rwanda nibo bari bakunze gufatirwa ku ruhande rwa Uganda. Ku makuru menshi yagiye asohoka bakambuka atari n'umwe cyangwa babiri, bakari nka babiri bakambuka ku ruhande rwa Uganda bakica nka metero 20-30 mu gihugu cya Uganda, igisirikare cya Uganda kikabafata kikabasubizayo. Byari bisanzwe biba kuko nyine ari nta rukuta, nta kintu kigaragaza ko yari umupaka umuntu ashobora kurenga akaja mu kindi gihugu. Ariko niyo mpamvu nibwira ko ku ruhande rw'u Rwanda nabo bagiye kureba bagasanga ko Uganda ari isanzwe ibaha abasirikare bayo, nabo bagahitamo gutanga umusirikare wa Uganda kugira ngo bidatera ibindi bibazo birenze aho ngaho bitakagombye kubaho. Ariko nibutse ko nyine impagara cyangwa utumvikana hagati ya Rwanda na Uganda byatangiye muri za 2019, leta y'u Rwanda ifunga imipaka irimo n'uyu mupaka wa Cyanika na Gatuna na Kagitumba n'ahandi. Byatumye umwuka mubi wiyongera hagati y'ibihugu byombi kubera ku buryo hahoraho urwikekwe hagati y'ibihugu byombi ko igihugu kimwe gishobora kugira ikindi nabi. Akaba ariyo mpamvu ku mpande zombi hashyizweho abashinzwe umutekano basigaye bagenzura iyo mipaka itabagaho mbere. Ariko kandi n'ikindi, ku ruhande rwa Uganda batanga amakuru buri munsi ko impamvu bashyizeho abantu, hari abanyarwanda benshi bambuka, bamwe bafatirwa amabisi, abandi bagafatirwa mu modoka atandukanye barimo kwinjira muri Uganda, bakabagera muri Uganda bakabamwe bakaja muri Kampala, abandi bakaja mu byaro bitandukanye. So ku ruhande rumwe Uganda ivuga ko abashinzwe umutekano ari abo gusubiza inyuma abo bantu binjira mu nzira zitemewe n'amategeko, binjira mu Uganda badafite ibyangombwa, batanazi aho barimo kugana. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane Bwana Venuste, umunsi mwiza namwe. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Peter H. Vrooman yarayasabye abagize umuryango nyarwanda kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu, abo bakunze kwita abanyamweru, kuko nabo ari abantu nk'abandi. Bwana Peter Vrooman yabivuze ubwo yashyikirizaga inkunga y'ibiribwa abafite ubumuga bw'uruhu batuye mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu wabaye kuri iki cyumweru Kigali. Eric Bagirugusa. Nduwayezu Jean Paul atambuke. Iyi ni impano ambasade y'Amerika yatugeneye kugira ngo uyu munsi wacu ugende neza. Ishimwe Noella nawe yatambuka yihuta. Bwana Jean Paul Ayishuti, umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu bazwi nk'abanyamweru, arasoma urutonde rwa bagenzi be abasaba gutambuka bagashyikira inkunga y'ibiribwa bagenewe na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda. Ni mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu. Mu ijambo yagejeje ku bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda akoresheje ururimi kavukire benshi muri bo bumva, Bwana Peter H. Vrooman, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, yarishingiye ku ndirimbo Nge Nawe, umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu yagaragayemo aririmbana n'umuhanzi w'umunyarwandakazi Clarisse Karasira, ibumbakiye ubutumwa ko abantu bose bafite uburenganzira bungana. Clarisse na Patrick bavuga ko nizezegwa no kubona Nje Nawe turi we dufatinije urugendo kabone nubwo hari abatabyumva, yego, ariko ejo ni heza huruta uyu munsi niba bose bamenya bakamera ko muntu ari n'uhundi, sibyo? Natwe turi abantu n'abandi, kuko nge nawe turi paradizo y'Imana. Mu nkunga z'ibiribwa ambasade ya Amerika yatanze ku bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda birimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Kuri Bwana Dieudonné Akimana Duhaye ukuriye umuryango wita ku bafite ubumuga bw'uruhu OIPA mu mpine, agashimangira ko iyi nkunga ije abafite ubumuga bw'uruhu bayikeneye. Turabashimira cyane rero ambasade ya Amerika ko badufashije igikorwa kigashoboka, kandi rwose tunabizeza ubufatanye bwiza kugira ngo tuzakomeze gukorana neza, kuko yadukoreye igikorwa gikomeye tutari kwishoboza nk'umuryango twenyine, kuko urumva twarabaprocinze tubabwira intego zacu n'icyo twifuza gukora, bacyumva neza, baduha inkunga y'ibiribwa twatanze kuri buri muntu ufite ubumuga bw'uruhu umunyamuryango wacu, kugira ngo
bimwe twariraga muri hoteli kandi noneho basuze kumekinga shuwa yuko noneho abibonye agiye kubirira mu rugo. Ubusanzwe kuvuka ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa kubyara umwana afite ubumuga bw'uruhu biba bitoroshye mu muryango. Madamu Riziki Akimpaye ni umubyeyi w'abana 3 bose bavutse bafite ubumuga bw'uruhu. Avuga ko yakunze gutotezwa n'umugabo bashakanye ndetse n'abaturanyi, gusa magingo yakavuga ko itotezwa rigenda rigabanuka agiranije na mbere. Kuri we akavuga ko ubufasha bwa ambasade ya Amerika ku bafite ubumuga bw'uruhu ari ikimenyetso cy'umutima wa kimuntu. Byatunejeje cyane. Ubundi najyaga numva kuko ambasade y'Abanyamerika itajya muri ibintu nk'ibi ngibi, ariko byanejeje cyane. Ndanabashimira, bafite uwo muntu, Imana ijye ibaha umugisha. Byatunejeje cyane, n'ibyo baduhaye byo kurya twabishimye, Imana ibaha umugisha isubiza aho bakuye, mbese baradukunze. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Bwana Vrooman uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda yasabye abagize umuryango kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu kuko nabari abantu nk'abandi. My main message is that people with albinism are like everybody else. And we should not discriminate against them. Aragira ati, ubutumwa bwanjye bw'ibanze nuko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abantu nk'abandi bose. Nitwagombye kubavangura, nitwagombye kubibasira nk'uko bikorwa mu bindi bihugu. Bayigombye gushyirwa muri gahunda zose mu byo dukora, haba mu kazi, mu burezi no mu buvuzi. Ndashima Leta y'u Rwanda kuba yarabashije gukora ibishoboka abafite ubumuga bw'uruhu bakabona amavuta barinda imirasire y'izuba. Ibiribwa byatanzwe na ambasade ya Amerika bigenewe imiryango 150, irimo imiryango 65 mu mujyi wa Kigali, imiryango 45 mu karere ka Musanze n'imiryango 20 Rutsiro. Kuva mu mwaka wa 2013 nibwo umuryango w'abibumbye wemeje ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi ngarukamwaka mu kuzirikana imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu. Ku Rwanda ni ku nshuro ya 7 ugiye kwizihizwa, ariko kubera icyorezo COVID-19 nabwo bazawizihiriza mu ngo. Kugeza ubu umuryango wita ku mibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda OIPA urabarura abanyamuryango 238 baturuka mu turere 7. Imibare iheruka ku rwego rw'igihugu mu 2012 yagaragaza ko basaga 200,000. Haba mu myigire no mu myumvire haracyari ihurizo rikomeye, bagasaba ubutegetsi gukora ubukangurambaga bwimbitse mu bagize umuryango bakumva ko ari abantu nk'abandi. Natwe turi abantu nk'abandi, imbaraga dufite ziruta inzitizi duhura nazo, niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ku bafite ubumuga bw'uruhu. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Tanzania abakobwa b'abarundikazi babangavu bari munsi y'imyaka 17 bahungiye mu nkambi ya Nyarugushu baravuga ko bahatirwa n'ababyeyi babo gushaka abagabo bakiri bato, abandi bakavuga ko bafatwa ku ngufu iyo batarabutse bagiye hanze. Ibyo byose biterwa n'ubuzima bubi bwo mu nkambi. Inkuru irambuye i Nyarugushu, James Jovin. Ibibazo bihambariye abigeme bari munsi y'imyaka 17 nko gufatwa ku nguvu, kurongorwa utarakwiza imyaka, hamwe n'ibindi bitandukanye mu nkambi ya Nyarugushu, cyane cyane biri kubataye amashure, abaja gusenya bagafatirwa mu ishamba, hamwe n'abatuye mu miryango ya ntahonikora. Indero mbi, umwidegemvye no kutumvikana n'abavyeyi nabyo ni bimwe mu mpamvu zituma abari munsi y'imyaka 17 baja kurongorwa batarakwiza imyaka, bigatuma badashikira akazoza kabo keza. Bamwe mu abana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane, kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kugira bironkera amafaranga. Ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye, ifashanyo ntizironka bikwiye, bamwe barafatwa ku nguvu, abandi bagaheba amashure bivanye n'ingorane baba bahuye nazo, ugasanga nko kwishura umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa. Izo nizo ngorane duhura nazo, kandi benshi biriho kubera abanyeshuri benshi baraheba bakaja mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho, kubera usanga nk'abavyeyi bataronka amahera yo kubibagurira, cyaremera kuja mu gisagara kugira bironke. Hari igihe umwigeme nyene usanga iyo agiye nko guhiga nk'inka ugasanga nyene ahuye n'ikibazo usanga amufashe ku nguvu, canke nyene mutavyumvikana ugasanga nyene baramukoreye vyafura mbi nyene. Nico kibazo nyene dufise. Izindi ngorane duhura twebwe abigeme, hariho abagenda mu nkambi za kure bagatwara amada batari biteze, bakagenda nk'ubu bavyaye abana batagira
base ugasanga abavyeyi babateye ingorane. Abo bigeme bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo baja gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora. Ico naco ni kimwe mu bibazo bituma bamwe muri abo bigeme baja gushaka abagabo kugira baronke amafaranga. Hariho abavyeyi barongoza abigeme ku nguvu bakaba babona iwabo yabo bahungu ko bafise amafaranga bakabarongoza ku nguvu bakababwira ati nimugende murongogwe. Bene baba bigombera amafaranga bakahiba amashure, bene bakaba bigombera amahera nyene bakaca barongogwa ku nguvu ko nyene. Maze kugenda urumva umukobwa ko abatavyazi urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe nawe atagomba kurongoga atagomba guheba ishure. Umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro iri Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongogwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari indero nke bivanye nuko babayeho hamwe no mwidegembyo mwinshi uri mu bana. Je novuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko tubayeho usanga indero atari nziza. Abana baratwara inda zibitwarire, abana barahera ishure ugasanga bagiye kwabigwa, hari ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo. Yasavye amashirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere gose mu nkambi ya Nyarugusu. Rero ayo mashirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Twosaba nk'ikigo ca IRC naco mu gihe abana bafise ibibazo kwirikirana neza bikwiye atari uko natwe shobora gutangira raporo ugasanga kumbiyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure. Nk'ubu dufate akarorero hari abana bifuvyi, abo bana bifuvyi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize ukwari n'umwana aheruka gutakara nukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza. Mu bitigiri bitangwa n'ishirahamwe gitaho uburezi bw'abana bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi ya Nyarugusu Plan International biboneka yuko ibice 76% kwijana by'abatuye muri iyo nkambi n'abakenyezi hamwe n'abana, ibice 54 bari munsi y'imyaka 17. Iryo shirahamwe rishoboye gufasha abagera ku bice 28. Benshi mu abadafashwa nibo usanga bahambariwe n'ivyo bibazo. Buri mwaka abarenga 50 barasama inda batiteze bikonona akazoza kabo keza. Abarenga 65 nabo baratoroka inkambi kuja gushaka ubuzima mu bindi bisagara mu gihugu ca Tanzania. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Washington, ijwi rya Amerika. Dusubire mu Rwanda mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru hari umurenge wa Gacaca umaze imyaka n'imyaka utabona amazi. Bavuga ko banywa amazi y'ikiyaga ndetse bamwe bakavuga ko batazi abayobozi babo. Inkuru irambuye Jean Baptiste Ndabananiye. Aba baturage bo mu murenge wa Gacaca babwiye ijwi rya Amerika mu mpera z'ukwezi gushize ko iki kibazo bari bakimaranye igihe kirekire cyane. Nabaho sindanywa amazi meza yo kuri robine, tunywa amazi y'ikiyaga, amazi y'ikidendezi. Ivomo ryubatswe mu mwaka wa 2012. Icyo gihe twavomye nk'amezi nk'atatu ubundi twongera kubona amazi. Hashize nk'umwaka wa depite baje batubwira ko icyo kibazo baragikurikirana. Kuva icyo gihe nta bundi buvugizi tugeze tubona, ntaco badukoreye, ibyo batwizeje ntabwo babikoze. Aba bavuga ko batabona abayobozi b'inzego z'ibanze ngo babagezeho iki kibazo, ko ariyo mpamvu basaba Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi kukinjiramo kigakemuka. Watuvugira mu badukuriye kuko nkamera nta tumuzi pe. Ubaje mu baturage bari ntabazi meya. Meya namuzi. Oya ntabwo muzi. Kwize saa ntabwo nakubwira n'isura ya meya. Umurenge wa Gacaca ntabwo gukora. Nta muyobozi uhamara umwaka umurenge. Ni kubera iki umurenge wa Gacaca muri iki gihugu ari uri inyuma. Merutse kumva radio numva ko ari uri inyuma. Mu murenge nakeni nta mazi dufite. Mwatubariza abadukure hejuru nka Gatabazi nzi ko yayoboye iyi ntara rwose. Nziki na hazo yaragendaga pe ariko nawe yagiye nta kintu yatugeza. Natwibuke natwe dutabari kuko turi habi. Cyo twasaba nuko bakohereza amazi pe. Iyi naha nabo bakiyumvamo ko ari abanyarwanda
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo ishinzwe inzego z'ibanze. Kuri uyu wa gatanu twagerageje gushaka umuyobozi w'akarere ka Musanze Janine Nuwumuremyi na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi kugira ngo twumve icyo babivugaho. Gusa ntitwabashije kubabona. Cyakoze twashoboye kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacaca Aimable Nsengimana. Uyu muyobozi umaze amezi 2 arengaho gato ayobora uyu murenge yadutangarije ko ikibazo cyo kutagira amazi meza kiri mu nzira zo gukemuka muri uyu murenge nubwo ateruye igihe kizakemukira. Ikibazo ndakizi n'akarere karakizi ndetse karimo gushaka uburyo cyakemuka. Ikibazo gishobora kuzaba cyakemuwe ryari? Ntabwo ngumunsi ngo ni tariki iyi wasake ifite ukuntu uri kubikurikirana. Cyakoze Nsengimana yahakanye ibivugwa n'abaturage ko ubuyobozi butegera abaturage. Ntabwo ari cyo kuko nta kintu nicyo waba butegera abaturage kereka n'abavuga ngo turenge ku mabwiriza. Urugero hariho abavuga ko batazi meya kandi meya ngira ngo yariho na mbere ya Covid. Nge nasobanura ibyanjye ariko na meya cyo nzi cyo no mishashi twari kumwe hano muri aka kagari ka Rwasa n'abambanzirije ntekereza ko nta muyobozi uza ngo yicare mu biro cyumweru gishira ikindi kize. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba iki kibazo cy'abaturage ba Gacaca kizwi mu nteko nshinga amategeko. Yabajije Depite Frank Habineza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Iyi ntumwa ya rubanda yasubije ko ari ubwa mbere yari yumvise iki kibazo. Yongeyeho ko muri rusange mu gihugu hose hari ibibazo by'amazi nubwo bitari ku rwego rumwe kandi ko yiteguye gufasha aba baturage ba Gacaca. Iyo ka ntabwo nyije ndetse navuga muri rusange ibijyanye n'amazi ni twitaho cyane tumaze iminsi tukurikirana ikigo cy'igihugu cy'amazi cya Wasaka uko batanga amazi ndetse n'umugenzi mukuru w'imari ya leta Auditor General nawe yabigarutse ubundi agaragaza ko amazi menshi yangirikira mu mpombo abaturage abamwe bakamara icyumweru 2 batayabona ndetse n'ibyumweru 3 batayabona. Muri rusange ikibazo cy'amazi ntabwo ari umwihariko aho honyine ni ahantu hose mu Rwanda cyo cyahari. Mwabaha telefone yanjye nkabarangira uburyo banabafasha. Nk'uko Depite Habineza avuze ko ibibazo bijyanye n'amazi bigaragara ahantu hose mu gihugu n'ijwi rya Amerika yasanze ibi bibazo bitari muri Musanze gusa. Aba ni abaturage bo mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa twaganiye mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka. Perezida wa Repubulika yaduhaye amazi ariko abagaragara nk'abaje kubikora basa n'abaturitse. Umuyoboro urahari, amavomo arahari ariko nta mazi abamo hashize igihe kirekire. Ubirivomo kwireba ntirikora kandi imyaka nk'itaratu iri gushira uyu muyoboro wubatswe. Amazi mabi y'ikiyaga aratuzonza aratwisha. Uyu no mu murenge wa Rubavu mu gace kitwa Kanembwe. Ikibazo cy'amazi ni umugogoro. Cyakoze Habineza atangaza ko inteko nshinga amategeko yahagurukiye iki kibazo igasaba leta kwihutira kugikemura mu gihugu hose kandi ko hari intambwe imaze guterwa. Hari byakozwe ku rwego Wasaka ndetse n'umugenzi mukuru w'imari ya leta aribyo yagiye agaragaza na n'ubu barimo kubinonosa cyane mu nteko nshinga amategeko ari komisiyo barimo kubikurikirana. Ariko no mu mwaka ushize twabigarutseho tubagira inama ko bagomba kwirinda ibintu byo gusesagura amazi cyangwa se ibihombo kuko harimo igihombo kigaragara cyane muri Wasaka. Akenshi umugenzi mukuru w'imari ya leta yavuga ko